Mga luksaka na mga pagariakan na si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Itanulilipatan na sukalang-ulang wa nakapkagiling-giling agyang kaiya dunia. Na langon din na isa tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Geng kapkataling umaraktan wa geng pimbara nga mga tiuba pun si Allah subhanahu wa ta'ala. O di na pimbara nga mga tapang pun si Allah subhanahu wa ta'ala. Natariman tanu sa ginaad na kaya pinakamala mga antap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay din na pinakamala asaba pa antap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayakatiro mga ulama tanu na pinakamala antap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay paganeron na may sabapid na kaya kusuingad na tanto den ami subra nagu tanto den adi kakana sakala adusa mapalilam si kuingad. Ikadua maanan yan na mga tandad na nana sa dunia na mag-anda na kapinason Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan na si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Andi taman na kaya katalik ko ditano si Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanop ko di sa Panginam kung ngani na pakataling umarak tanong mga tapang pun si Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaloy tano sulang ulang wantamano ko yugyug tano sa giyang kaya dunia. Nambaloy asitano ibigay ko kabnar Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksaka na mga pagariakan ng si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na miyatiro yan. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun tigwallah. So mga manusia tigwallah na miyakadasig kiran naman nagyang ko to kapumagitong akiran. Miyakadasig kiran naman nagyang ko to akambangita kiran na tigwallah. Wanawida tigwallah na ayap na tigwallah mambetadiran na malilipat sila na tigwallah subhanahu wa ta'ala. Na lirup na tigwallah lipan ko kalilipatiran na tatalikudang kamiran pa na tigwallah. Fahum mu'ridun tumatalikod sila na tigwallah subhanahu wa ta'ala. Tialikudan ni randa na sukalang ulangwan mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan na si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sukalang ulangwan tamanaki kapapkataling umarak tano aging kaya mga tapang wallah subhanahu wa ta'ala. Naubatan mapikir ami sabapid na iko'y amananian na dabarak tanong kalimu wallah. Ada na kaya pinakamala antapsan wallah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Papakaturon raktan waging kaya pimbara nga mga tapang wallah subhanahu wa ta'ala. Kaid na kabaya wallah subhanahu wa ta'ala. Na makaw matanos sa lunga na mauri. Na malilimpi aki sungani na mga galabag tanong mga rarata. Iman to na katya sumambatad tano. So Abu Abbas namiyatiro yan. أعارك ماله لتقوم فيه بواجبه وتقضي بعد حقه ولكن قويت على معاصيه فلم تقصد لطاعته. Sukalang-ulangwan tama na inibigay ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sukalang-ulangwan tama na mga parahisan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na adin man bumana pinakamala aantap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na an kakimang galabag litakuma biwajibihi an kamang galabak sungani na mga sugun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Falam taqsud li ta'atihi walakin qawita ala ma'asihi birizkihi. Wanaugid na imanto na miyaklit suma manusia mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kasungani na inibigay ron Allah subhanahu wa ta'ala pamgin sa giyang kaya dunia. May ito apamgin sa giyang kaya dunia. May ito atamok sa giyang kaya dunia. Na liupan ko amanan yan. Na din ang kausara si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na siniyampan inusar kukakirangit ron Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong mapad si ko mga tao. Nadatara na mga tao. Kasi tanong mapad si ko mga tao. Aid na kaya awida kaliran. Na andamanay kapakalaw lado wagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ay din na sababa kipikituro na giyang kaya pimbara nga mga tapang punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na misabapid na kuya manan yan na sudarpa giyang ko ta mga toron. Na tanto dun lumiyaganap o din na tanto dun amya kakapalaging utama galabog na mga rata. Mga pagariakan si Kwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na miyatiro yan. Ahlu ta'ati wa ahlu mahabbati wa ahlu ma'asiyati la aqanatuhum min rahmati tigwallah. So tigwallah sa mga urip na kan apku ba na kuiran tigwallah subhanahu wa ta'ala.
Dalawa klase tigwala amang betado mga orip na kana tigwala. Paganero na tigwala na mga orip na kana kubay na kwira na tigwala. Ikadua tigwala na paungunutan na kwira na tigwala. Na ikatlo tigwala na sumanga tawa tigwala tatali ko na kwira na tigwala. Naging ko ta mga tawa tigwala tatali ko na kwira na tigwala. Na amya tigwala ka mabaloy siran at tubat sirara ka na tigwala na muli ako tigwala apakatuyan akan siran sa dalawan na tigwala. Mga pagariakan na ginani nanen raktan o Allah subhanahu wa ta'ala tanan-tanan tanaron din na makasusaksi ay manto na ayad na kada-kada kalan ko mga bangsa tanu na telikudan ni randa na sukabaya kiran o Allah subhanahu wa ta'ala na yantapsan o Allah na awat tigwala umbulingan siran ka na tigwala na pakatuyan akan siran sa taruto pakapakatuyan tigwala wana ugeda tigwala na amya tigwala ka itataro siran sukata taliku dira na tigwala na mbole ako tigwala pamulungan akan siran na tigwala ay tigwala ka pamulong yang kira na tigwala tigwala ka pamulong yang kira na tigwala na pakaturon na kira na sumangat tapong akan na tigwala li utahhirahum minal ma'aibil hasanat kaya man tigwala anta pang kira na tigwala na para malimpiyo kira na sumaga galib kira na mga rata na sumambiyo na langon din ng mga pipya mga pagariakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala ginanaki pinakamala anta praktan o Allah subhanahu wa ta'ala sakap kataling umaraktan o pimbara nga mga tapang pimbara nga mga labagyo pimbara nga mga alinog ino to ay pinakamala ang tapsan Allah na makambalingan na kiso mga tao malilipat at tigu Allah subhanahu wa ta'ala iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun miyakadasigasikaw mga manusia suka pumagitong akiran wana uwida tigu Allah na malilipat siram na tigu Allah na gutumatalikul sira na tigu Allah mga pagariakan na si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala itamana katatalikulitano si kukabnartan o Allah subhanahu wa ta'ala itaman aditano katatagwis arga kung mga sambayang tano itaman aditano katatagwis arga kung ganina mga katiro o Allah subhanahu wa ta'ala pagalawin tano maging kaya mga ayat o Allah subhanahu wa ta'ala kaubak kalu-kalu na makambalingan tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala namiyatiro yan wa kadhalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tarji'un tigwala ay manatigola anta pamisa dimi di ka pamanutula dimi di kimbianan ko mga etame tigwala na ang kanu makambalingan tigwala subhanahu wa ta'ala mga pagariakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala dikap ko di sa Panginang bagi miya sugat ka at tapang miya sugat ka at tiuba na kiada nga sa Panginang si ku Allah subhanahu wa ta'ala baka begerang ka sa amanan yan na taluk ka gusto Allah subhanahu wa ta'ala kasudin su Allah subhanahu wa ta'ala may premison apakah tiyataya angkaw Allah subhanahu wa ta'ala amay kambuling angkaw nagu ipagawa ka sunganin ang mga rata magalabag ka kaya antap Allah subhanahu wa ta'ala sa kibturun yan ako mga tapangyan na para makataling umatanaw sa lungan na mauri na did na kialamba maralamba pan ko mga nganin ang mga rata magalabag tanaw sa giyang kaya dunia mga pagariakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala antay makatabangar ka tano antay makatabangar ka pagariakan luksakan aryakan inunta na subwa kisu Allah subhanahu wa ta'ala ginani sabab aid na pinakananin raktan o Allah subhanahu wa ta'ala na makambalingan tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala sa miyawidakal tano sukalang wantama na makab na raktan o Allah subhanahu wa ta'ala a'araka ma lahu litaquma fihi biwajibihi inibigir ka Allah subhanahu wa ta'ala sukalang wantama na mapadalam raka na aybo antapsan Allah subhanahu wa ta'ala na anka kimang galabag suswaswat si ku Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala fakam min zallatin fil khataya gafarta wa anta dhu fadlin bapiray-piray mga dusa iprila o Allah subhanahu wa ta'ala bapiray-piray sumiyaga si kumakaw yaguyag tano bapiray-piray kadakal ang mga dusa iprilarak tano Allah subhanahu wa ta'ala yatiro Allah subhanahu wa ta'ala walau yuakhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma atigwallah umana tigwalaw itanami si mga manusia so kala ang mga dusairan umano itanami kira na so 6 ang mapapatot kirang ko kala amyang galab kira na dusa tigwallah na dadan amalamba aisabu abaran yawasi ku dunia kakalang-ulang waniran na mapulang-pulang sirana tigwallah subhanahu wa ta'ala mga pagariakan si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala umano itanaraktan o Allah so kalang wantaman udina so kabnaraktan o Allah kala amyang galabagtan wadusa
nadadaan amalamba ay sabwa baran yaw atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa miyatiro Allah subhanahu wa ta'ala, wala nudhiqannahum minal adabil adna. Pakaturun na mikira na tigu Allah, pakatintim na misira na tigu Allah, siku mga ito ang mga six amya tigu Allah, la'allahum yarji'un, kaan sinan kami tigu Allah makambalingan. Ginani mga antaprakta na Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksaka na mga pagarya ka na siku agama Allah subhanahu wa ta'ala, dikap ko day sa Panginam, dikap ko day sa amanan yan, na sarig siku Allah subhanahu wa ta'ala, niyatiro Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi li alayka faridatun walaka ala rizkin fa in khalaftani lam ukhalifuka fi rizkik. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala urip na ka ng buatan wadam na ibibiyakar ka ama galabaka pangalabakan ka atigu Allah na upama atigu Allah kang galabakan kanan na imbiyakar ka so taruto pakinanglan ka atigu Allah subhanahu wa ta'ala imbiyakar ka so limo akan agusuriski ka na atigu Allah subhanahu wa ta'ala wana ugida atigu Allah na upama atigu Allah talih kuda na kungka na dikar ka putol na atigu Allah gian kan na limo akan atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tundugun Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam la takhaf min sultani madama sultani baqiyan wa sultani baqin la yanfaddu abada. Kayo ripna kana tigu Allah na digatigin ka sa Panginam ko kababalyak na dato kababalyak na Tuhan kamatamatan man tigu Allah so kababalyak na Tuhan na dadan aban yang kakeda tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tindugun Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam la takhaf fawatar rizki ma damat khazaini mamlu'atun wa khazaini la tanfaddu abada. Hetigian buatan wada matigu Allah subhanahu wa ta'ala na dikap kedai sa Panginam ko kalak ni limo kalak ni rizki kalakan igagaw ko lang-ulangon orip na kanatigu Allah. Ino tu atigu Allah, so atigu Allah so khazainakan, so pananaguyakan kulimo akan atigu Allah na dadan mana ban yang kakelengan, dadan mana ban yang kakelengan sa taman sa taman atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala, andi tamana kapembalingan tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala, andi tamana katataliku di tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mapetan wagi si ku mga tao, aid na awida kalian ang baloy sirana permero siran si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala nanayon tanwa ki Allah subhanahu wa ta'ala nanayon tanwa Allah subhanahu wa ta'ala ayakatiru Allah subhanahu wa ta'ala man ma daqqa ala babi lam aftah lahu bab sad natigu Allah sadinian tagutukon su paminto anak natigu Allah mana disiram ronda-ronda rak natigu Allah na di mikiran lak natigu Allah so kalak nilimu atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksakan nago mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala mapitin wagi si mga tao adi merunda-runda na si Allah subhanahu wa ta'ala pamangintano si Allah subhanahu wa ta'ala mapitin si mga tao mga ahlul jannatil firdausil a'la ya arhamar rahimin mapitin si mga tao katarima iyan na sunganin apkatalingo mo na mga tiwa mga tapang si Allah subhanahu wa ta'ala. Mapatino si mga tao ayadan awida kalian na anda manay mabuloy so kau yag-yagyan na masaswatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapatino si mga tao ada lagi dira na pinakapirmero si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksaka na mga pagaryakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala.